Minta kamit kadai karai ka bakut na kamta ka Al Nassr lah to kan poin siya ka final ka Asian Champion League 2. Haka ba minta kamit haka semi final ka Al Nassr kan se kun persya yak Al Ali Doha haka por kandai steng minta kamit. Haka ba kan dai karai ka bakut manoban poi final hapdeng ka Al Nassr bat Al Ali Doha. Kadba kapal up siya ka final hak Asian Champion League 2 kadaya Gamba Osaka. Ke Al Nassr kelah penlimno yak Al Wasal haka quarter final tesaw not goal. Kadba ke Al Ali Doha kelah penlimno yak Al Hussein haka quarter final dalai la weko. Kumta mentah haka semi final ke Al Nassr kan sekun persya yak kan ke klub ke Al Ali Doha ke klub na Qatar. Bat ngin sepej mentah kamit haka por kandai steng manoban poi siya ka final ka Asian Champion League 2 hapdeng jong kini ki artli kitim. Bat lada ka Al Nassr kan poi siya ka final kumtaru hangneru kelaban don sakawai par ka jingkermen banikur trofi hak Asian Champion League 2. Kumba mentak la don ru ka jingkermen ban kur trofi hak Saudi Pro League. Haka jingilika haka quarter final na kaling jong urnadoru ulayo ban tap goal kabadairu ka kol kaban ningkong haka Asian Champion League 2. Bat ngin se pej samanta kamit haka jingilikai persya yak Al Ali Doha haka semi final lahato nakaling jong urnado dang peteng tap goal neem na kamta ka Al Nassr pat banelam ru yak tim ban poj ka final ka Asian Champion League 2. Haka ba menta haka karir jong urnado la poj ka kandai spa andre kandai goal badang duna satang live way goal ban poi sekatong kasih hajar goal. Lada unjuk tang sikol menta kamit kumta usad duna satang live goal ban poi sekatong kasih hajar goal. Ti tung sapej haka por kandai steng kajin kai menta kamit haka semi final barlangan yok kaling na po Epic Sport ngan saburu po comment section jong kane ka video ko blessbon.